everyone! Thank you. Iti sanya pan nakaumumang agdangdangag kadagiti drama ama ng biyanang kan biag ti tao amay patpatangatang diti YouTube channel Jenna Almoite Drama. Kapadasan man nga rod ni Kabsat Aisa san napudnanagan ti may drama itangam sakbay na makablawa mampay ti Orenya family kan Kiape family from Brenda Kiape ni Marites Obeda kan Dalinlin Damias and Company. Kastiman nga rod ti kunani Kabsat Aisa, dear manang biyanang, kinaapal ka na nga to a pride, titinartarakan ko diti puso kan panunot ko. Tangamin adagayim ko asigo da kaadalak, nakalpasak iti panagadal ko, idinto ta isukat saan na nakaturpos iti kolehyo. Kat ti pagsakitan launa itinakam ko, apay nga isupay asaan na nakaadal ti pimintas ti biyag na. Rogyak man nga rod, ti agsalaysay. Aisa, si Mang Petgaya manipod abroad di gayem mo. Nagkita kayon? Asino agayim ko, tatang? Ni Melay Gayim ko day jayon. Nagka-eskwelahan kami la edi elementarya kan high school. Ngam saan ko agayim. Agad kanayon kay ba't ngagkuyog iday? Kanayon kay di balay da. Uno saan? Iso ti kanayon nga umay di ti balay. No daw kasyon di ti lugar tayaw. Na kayo akanayon nagkuy-kuyog iday. Idi saanitan. Apay, anda ka ni saan yaw ang nagkinaawatan? Anda basulakin ka, unaw? Tsak kaya tikas dya klase ti tao. Palangguan, kan feeling back nang. Palangwa daya. Kat saan may nagsingpet tupay? Napakumbaba ni Melay. Kan may sa talaga matabak nang, tabimak nang idinag-abroad. Dakil nga may di sweldo na di-abroad kas caregiver. Kas tama tiyagwarwara sa damag di ti lugar tayaw. Anya tamo yung ay. Amang ano at illegal nga aramid na ijabron, iso nga imado ti kwartana. Apay aya, akasta ka. Gayem mo pa'y mat nga rod, jet Ay, saan ko nga roda na gayam, day jay, talimastugan. Kung namulan na sino kabaknangan nun, nakaraman labasin, limastugan, masurona. Agparti tayo, nanang. Taayaban tayo dagiti kalugaran tayo. Takailiw kunti makibanding kadakwada. May kuwan na anak ko. Mayat day ta na panunot mo, tanay. Adaw, timang damdamag ka. Basta makita dak, sikat isang kadamag da. Mailiw da siguro ka. Kailiw kumat nga ro din dagiti kalugaran tayo, nanang. Nangro na dagiti gagayim ko. Inakman gayang pa siya rin ni Aisa agayim ko na madamdama. Kumusta nga tamat tanday jay? Saan ko nga min a friend iti FB? Nay, apay ngay asaan mo a friend kat gayam mo nga rod. Friend ko mat ti amok idi. Namjak man amo, kasaan mat itan. Anya, Makikita yu ka din ni Aisa, nanang. Anya trabaho na itan ngay. awan samit. Addan salay di balay da. Di marumrumwar no kwa. Anya? Kat, sayang ti inadal na no saan niya trabaho. Nakapasan sapay iti board exam. Wen nga rod mapmapanan ti tawan. Narigat to na ma-employ day dyan o bumakit. Alangarod ta sarong karaktuman day di agayam ko, nanang. Aisa, adda ni Melay di tabalkon. Damdamagan na ka. Kan adda chocolate ngay gam na. Anya, umay lagpasikat day ta. Di alaan ti chocolate nga itad na. Kasla tay lagbibisin launay na awatan nyo. Ngam sayang ano tiyak alaan. Sapay nagdakkel. Ay, basta di alaan. Itad na ka nagjipada na saan na nakaadal. Feeling mo day ta babae mo. Tuwan nga rod Ngam nagadumot ti alahas na anak ko. Madlaw abimak na ngan jay gayim mo. Wana, iso nga imay tao may naipasikat dagi nga alahas na. Ibagayo ta na sakit ti ulok. Nakaturog kunayo. Anya, Awan laganas ko makisarita dita. Amok to mga lang umay nakpasikatan. Nalalay nga mo lang miswa. Idagis eskwela kami pay. Siyak timang pakpakupyakan ko na edi. Pasang awa amin na grado na. Kan may sa, nakaadalak nga misungay, awan na ilupas na. Nagpatinggal iti second year college. ay wala niya. Ay wala. Nangat nga to ka mo lang misua. Saan nagapotabimak na ang nakakundi palastugan.
Tanangat nga tumot lang nga adayo ti adal ko nga miso. Huh, dagiti lapada ka di adal ti kayat ko kay nistorya. Ay, sayang. Kunak no makaistoryak ti gayam ko. Kailiw ko nga minan ka. Nasakit nga min ti ulo na. Isa pasensya ka na. Ala, sana balin na nabitang. Agsubli ang tulangan no maminsan. Aywan, umay kay to ijay balay inton bigat. Tagluto kami iti pagsasangwan tayo. Apay, asino ti ag-birthday? Awan na. Kayat mila ti agpakan. Takailiw kayon ang makabanding akakalugarak. Kanwan gayam. Ibati kon to'y chocolate para kada kayo, nana. Ay, sana, balasan ko. Masayang lang day tatani. Awan, timang mangan iti chocolate kada kami atalo. Ha? Apay? Bawal, nana? Uwan nga rod, may parit kada kami nga agasawa. Kundi mo kayat ni Aisa. Tadadada lang ipon na. Agsakit tingipon na no mangan iti kakasta. Iso nga agyaman aklaangan, balasan ko. Agasam, dayjay akin na palangguad na ngay anak ko. Awan nag-birthday, ngam agpasken da ka no. Makita yu ti kasta akin na pasikat na. Agraramanda. Nakaigamdala iti basita kwarta ngam limas tugdan. Kas dala nakaraman nga niya. Kat, mapan ka? Aha, saan? Itanyaga po. Agbibisina kaya? Oray siyak, jak mapan. Taday tanto man nagpapaapal tiramiden dan. Pagsarsaritaan nyo dito nga agin Tawra la gumayad na kita bibig yung agis istorya. Anyat liblib yan yaw. Damelay abalik bayan na. Agasam dayta. Agpaskanda nga oray awan met ag-birthday. Di kayo kat agyaman. Da para mananda kayo ti katas ti sweldo na ija abroad. Kaya't dangaron ba't ti agparaman? Kasjay ati mayat. Amuna ti agiparanaw. Mapantayo kiday. Ta siguradong agiwaras iti pasarabaw manipod abroad da dyan. Kas kalag bibisin mo talaklakayan. Makadamag kalat libre amakat alisto ka mapan. Di katiyaw awis da nga raw. Di kayo kat mapanay. Mapantayo kiday. Saan kami nga umay kini Aisa? Apay ngay. Agraraman mo da jamelay. Nakaigamla bas iti tinawadwad a kwarta. Kung namalan asino akabaknangan nun. Takundi party pa yun. Talaga nagkitid, di pa nagpampanunot na. Ay, kas sa talaga tiyawan nagadalan na. Agraraman na bumaknang. Nay, apayakas na ti panagsasaom kat gayem mo na ijay. Di man sang kauling nga bagaday tagayam-gayam. Dagiti lapada ka di adal kan nalaing tigagayam ko tatang. Agraraman tumulaang dayjay kawan na ilipas na kurso. Jak pagan ano akadwa? Ha? Nangato ti standard ko. Amoyo mo't adi adala. Di adal kang agpaiso ang istambay ka mag. Awan mo trabaho manakaw. Sayang tinlepas mo ata di mo mati-apply. At least, degree holder ak. Oray sa dino ti papanak at dalata kanyak tinadal ko. Kundi kay kadagdanag, makasapulak to'y tinapinta sa trabaho. Dakdakkel to nga amang tisweldo nga may tiday jamilay. Bitang bakit, nakaturo kan, Saan pa'y? Nakamulaga takpay. Apay aya. pampanunutek ngamin timbagbaga di anak ta. Madlawa na ti sakit tinakam na iti gayem na. Kat limas tugmet nga minan. Tatunggal agawid, agparte. Napasikat launay. Saan na pa nagpasikat ti kasjay. Kaya't nalati agiparano di ti kwartana. May saka may imbes ako rektaram jay anak ta iti madingay bagbagana. Saan ta paspasuro tambag. Katagpay sumo nga min dagiti bagbagana. May samot jay inanang agraraman. Na pride nga min ti anak ta. Di na siguro maaklaw na napimpintasan ti biyag di gayem na nga misaw. Nangruna kat sana nakalpas iti kolehiyo ni Melay. Ang napintasan ti biyag na. Ada pa hindi negosyonan. Kentalon nagitilugan na. E din to tajay anak ta anak kaadal. May sala nga istambay. Di na siguro maaklon day ta. Sasawam mo't alaklakayan. No siya kamay sa kat napatpatag ti kinalaing ngam ti kinabaknang.
Di oray man nakabakbak nang ka, no nakapoy mo ti ulom, awan serbina. Nalalaing mo't nga dayo di anak ta, ngum day di amelay, imala kanya kanalaing. No talaga analaing. Naipakat na ko man at inadal na ngam saan man. Pagturayan na mo't ngamin ti kinangato ti pride na. Talaga kit di a high pride ni Aisa. Sika ti malaan na. Agpada kayo anangato ti pride na. Mangan kayo laang Tata Aldo. Agmay-may sa kayon samot. Ayan da na nabitang kan ay sa agayim ko ngay. Ay kwa, ada ka no, aramidin na, balasang ka. Iswa, saklangin ti May. Ay, kasta aya. Kunak no makaumay da. Sapay kailiw kun ang makainistorya ni Aisa. Kat, naimbag ka din ti sakit ti ulo na. Ay, awan, mayatin, balasang ka. Sige, tasarong karak tumanan. Aywan, di kay pa'y agaw-awid numalpas kayo amang na. Taada pa'y itid ko kada kayo, Tata. Dagiti dilata ti itid ko kada kayo. Kan sabsabon, kas kada toothpaste, tabawal sama ti chocolate kada kayo. Anya bawal? Saan balasang ka? Mabalin. Awan, ti bawal ka na kamay. Ay nakit no pagpaborito na nanam abitang kan tigaya mo ani ay sa ti chocolate. Nagarawot na ti kakasta. Ha? Kunak man no maiparit. Saan? Paborito nagyagi na ti chocolate. Sayang, di kay imay di tabalay damilay bakit? Makita mo na tayo. Ha? Dolyar samot da ita. Wan, inikanak iti dolyar ni Milay. Inikan na amin a senior citizen. Nawad-wad mo na ito yun $20 ko naman. Apay akong di itad iti kwarta. Apay, aglup-lupyas launa yan ay ati kwartada, takun di itad da. Amangan mat no inutang na dagita nga inwarwaras na, tapno agparang lang ado ti kwartada. Kwarta na dagita uy. Dakkalmat at talaga ti sweldo na iya abroad. Kun nagistorya itay kanyak. Ano, ti sideline na. Iso nga, ano ti pagsweldoan na. Anyat sideline na ngay, agkir-kir-kir iti inuduro. Sa bagay na tasaan mo't anak kagradwar iti koleyo. O, naimat ti kasta pa nagsasaumon bitang. Madlaw-launay nga daapalyo kan ni Milay. Apal ngay bagbagamat. Pagan anong nga apalan jay awan adal na ngay. Ay na, dayto iti tanda nam Aldo. Napimpintas to nga amang tibiyag ti anak ta. Tanakalpas iti panagadal na. Ado, tinapintas nga oportunidad nga agur uray kan kuana iti masakbayan. Ay sa, pakita ang manmet dagiti kalugaran tayo. Di mo ipalubos ang napimpintas ti panagbiag jay awan adal na agayim mo ngamsika. Wan, di ka demandanagan ta umadani naman pasamak dayta. Apay, adan inaplayam at trabaho. Wan nanang, agpatulong ak iti agar-aram kanyak. Adda nga agar-aram kanyak ngam jak kurso nada. Jay bagbaga na at trabaho ti pagintirisak. Anya trabaho ngay. Agbalinak ka no nga assistant na. Katdakkel ka no ti sweldo. Ay katala, gambata mo na nako. Bareng day tabutin ti pagbaknangam. Uy, Aisa, si kamot gayam ti masabat ko. Big-big-bigan ka itay, tanakamas ka ngamin. Ni, si kamagaya Melay. Ala, kumusta kan? Kailiw kan gayam. Ay, sususus din nakarakupan tanagatling utak. Nagbanglo kan tupay. Ala, umay ka tayong tamangan. Ilibre ka. Ay, agdardarasak mo't Melay. Adda nga min ilaklakad ko tagaplaya kiti dakkel a kumpanya. Katakkel to ti sweldo ki Jay. Ay, kasta aya. Ala nga rod, inton maminsana. Sige, panawan kan. Anyat pampanunutam, Melay. Kaslada na unaga pampanunutam. Jay gayam ko ananang. Ni Aisa, mas awak taapay akil na at atimam na'y kanyak agayam na. Apay aya. Nagsabat kami ngamin itay ijay ili. Katkas na unay apa nangarakop ko kan kwa na. Ngamkas na awan iiliwan na kanyak.
Naku nanapay kit di ang agdardaras. Taadda ka no asikasun na. Ngam saan nga umdas day arason nanang. Talaga asabali tinadlaw ko kan kwa na. Timam na itipan nakisarsarita na kanya. Akas lakit din adda nakabasulak kan kwa na ajak amo. Ay, di na siguro maaklo na napintasan ti biyag mo, iso akas jay. Mapelo siguro, ta syempre, iso adi adal, saan abimaknag. Angam sika, ase kanyar college lat na ilapas na, napintasan ti biyag mo, adun ti business mo. Tangamen, nasingpet ka, anak ko. Pinagbalin ko ngamin nga inspirasyon ti kinarigat ti panagbiag tayo idinanang. Iso ang nagpursigiak ang nagtrabaho. Ngam pakabasulak ka din no pumintas ti biyag ko. Umdas ka din day ta apangguraan ti gayem ko kanyak nanang. Nangato ti pride di gayem mo, iso abaybay amon. Sana balay, ta saan mo't lang nga iso ti gayem mo. Adupay mo dagiti gagayem mo, saan? Wen matkit di ngam madilang amin tiriknak nanang. Ang amuray no kasta, pakita amlat tayo tinasayaat Di ka agpapaapektar kang kwa na anak ko. Wen ananang, iso na lang ang tagsubliak manen ije abroad. Ngam di kampay nagsarita na imbag iti gayem ko. Di mo pilitan, no talaga di na kayat. Tatipod no nga gayam, saan ama ibasar iti kinabaknang. Wano kinakurapay. No di kat no kasano kayong agtinulaw kan agsinnakit. Dayta titandaanam, anak ko. Wow! Nagpintas mo tanda ito yung apartment? Sino ti kadwa nga nagditoy lindon? Siyak Aisa. Kunak man na dabalay mo? Anda. Ngam kadwaan ka pailaan ditoy. Tama nga no mabutang kang agmay sa. Maikawa ka talaga no awan kadwak dito kaano nga ron ti panagrugik nga trabaho nga Sana narumbang agtrabaho ka. Kunak man no ko na mapagbalinan na nga assistant mo. Saan na masapol? Tadyak kaya't ngagbanog ka. Di ka matanagan. Tasyak ti mang bayan iti abang mo dito Kan binulan nga ikan kay ti kwartam. Tiyan mo dagiti dadakkel ko. Dakkel ti sweldok dito Nawadwad dated ko akwarta kan kay ti binulan. Basta, ayaten nak. Anya? Yak. Makaparugit mo't dito a tao. Awan apulos sumgar adut-dut ko kinkwana. Tawan mo't ka itsu-itsura na. Kaslaburangan. Oh, apaya nagbigat ti panangkita makanyak. Kaya't kadi asawan na ika anayin lab kamutan kanyak. Ay, kwa. Oh, ato ti kwarta. Oh, ita mo nagiti dadakal mo. Ala. Ay, makamuditan. Uray ta magayang kwartana. Basta jak agpasikog. Tadyak kaya't nga umala ti rupa na itagbalintong anak ko. Imbawagan, jay anak mo kan ka. No, ayan nan, no nakatrabaho mo't langan. Wan, nagsweldo nga ron pa yan. Anya, nagbiitang. Kapan na pala, nagsweldo adagosan. Kasjay da ka nung agpasweldo iti kumpanya nga yan na. Sige tarumarak, inak irwar ti impawit na asweldo na. Ingkarim ano aklunan ka, itad mo amin nakidawag kan kalindon. Apay, anyat kayat mo ay sa my love. Isuro nakman nga agmaneho, tay gatangan nakitilugan ko. Apay lang, kat adak lang arudan a driver mo. Kan adamat to'y lugan tang aramatan ta. Tapno daw sarak nga agawid ijay lugar mi ano kas dya makaawawid ha. Ay san, ang mga no madisgrasya ka. Nangruna kat long drive. Naringkat na awan ka doon magbiyahe. No makaawid ka, ibagam taagawid ta adwa. Ay sanan. Saan tapay lang nga agaw-awid lindon. Kababain, no makita day ijay lugar mi. Saan matagwapo? Ang mga nuyawan dalaang ijay. I-add friend ko dyan lastog agayim ko. Tapakita ak mamat. Saan lang nga iso tagpalpalastog iti social media. Agipusak mamat. Agtugawak kampay iti driver city logan mi kan ni Lindon.
Tapno kampay ide. Siyak dagman maneho. Pakita ak man day di amelay. Ang jak iposti rupa day di alindon. Saan mo ta presentable di rupa na? Saan kami ngagbagay? Napintasak ngam kas di titsura tinubyaw. Oho. Orew awan. Di kwarta na lang ti kinayat ko kang kwana. Oh, at ti kwarta, my love. Wow, agyaman na, Lindon. Nagadumot din. Pauitam na iti dadakkel mo Ay, saanan? Ornungak lang ang tititad mo. Tanwagawi dak sa akong to idaykan. Ala makamuka, my love. Di mat awan trabaho mita. Inta mag-shopping. Ha? Kwa? Kasla masadutak mo't arumwar. Alan italaang mo't. Adda ngamin kayat ko agatangan. Jak ngamin amo titurturungag dito ang mga lumapukawag. Ala nga ron, agrumot kan. Tas sa pulak di kalugong kan shades ko. Anya, nalulam mag-shades ka. Pangdagdag pugi At datan dito restaurant. Ikatimon at amaskan shades mo. Kasano ang makapangan ka no nakamas kamot. Kan kasano ang makitam ti ka nam ngay no nakashades ka. Kunak tumat ngamin nga i-take out talangan ti kananta. Mabisinak nga roden. Mangantakit di dito yun. Nasapulan ka matlangan, Lindon, ama pairo. Ha? Amelia? Apay nga da ka dito Pangasim, di ka agis kantalo dito Ay, Lindon, asino tayo ta babae? Apay, di mo ang bungad da asawa ti kadkadwang alalaki? Siya ti asawa na, kat nabayagan asap-sapulan kayo. Adda na kaibagak kan inted na tiladawan nyo kanya. Iso nga amok asikat ikabit to'y asawa. Anya, Amelia, anya ka kadi. Agawid kan, pangasim. Or sabkakit di talaga. Uray sa dino a lugar ti pakaidistin mo. Ang dalat na babae. Lindon. Katsi ka mat a babae. Garatigit ka mat. May kanlindo. Agawid tan. Kamusaan. Mga yabak iti pulis dito. Sige. Agawid ka nga roden. Umay kan. Apay ngay, pinanawanak mo ni Lindon. Binaybayanak dito yan. Sapay jak ka mo ti turturungak dito Awanan pa hindi siya. Linuko na ka. Ay na, si kamot gaya man ako. Apaya di mo imbaga nga agawid ka gaya man. Ay, Ala, sumrag ka. Apay ngay akas na tila nga masimangpad. Kan, tarupam, kasla na sugat. jak ko nagsubli di syudad nanang. Sayang lang. Nadyak nayawi di inururnong ko akwartak. Jak mat ngamin ammo ti turturungak kijay. Anyat ibagbagam, di ka maawata nanak ko. Ay, kinapuno na. Sana ka nagtrabaho. Ngamada na boyfriend ko abak nang. Inururnong ko tinintad na akwartak. Nawadwad mo na day jay ngam. Jakon nagsubli ti dagusmi tamabuto nga kiti asawa na. Anya, asawa, saan abaro? Saan? Ngam okay lang. Awan na sakit tabakrang ko tadyak mo't inayat na jay lalaki. Anya, Jay kwarta ti sayangak lang unay nanang. Ay, apay nga bagbakwar ka, Aisha. Kagap ka po kay jay klinik tatang. Kat masikugak mo't gayam. Anya? Alakit kasano nga ron tan. Diyak kaya tagsikog tatang. Diyak kaya ti may babain. Kandiyak kaya arumo pa iti ama na da ito Sana guwapo ti ama ti sikog ko. Ay, nagloko kan. O yawan pa'y tinakaalaami ti sikog mo. Kan awan mabalin mo, tadda di ka. Anyalangan nga ti sawan dagiti tao kanyak. Ay, katnuan yaman ti mangag mo, akseptaram Talaga kasta. Anya nga kat inaramid mo, may sangwam atan yaman nga ibunga na ita nga inaramid mo, anak ka.
Manipod man kani Kabsat Glenda sa napod no nagantin tay drama. Kat welcome kayo manan ngagbuya ka nagdangag dito YouTube channel Jenna Almoite Drama. Ngamsak bay ti amin makablawa mampay ni Beng Sagon dita Green Park Village, Jeffrey Martin dita Pangasinan. Can advance happy birthday kani Boss Eric Espirito from Jopay Cariaga, Kudyaman. Kastimanti ko na ni Kabsat Glenda. Dirman ang biyanang, adaw galiti inak, anaapal. No adapala na tao guraan na kat padaksan na. Narigat ang mapagura tinak, tanarigat ang mamakawan. Kasta tinadakkelak nga ugali na. Rugyak man nga rud, ti agsalaysa. Kasanumot ang makaturog da tao no kastoy. Nagringgor di ta kaaruba. Nagaduman nga tan tinaluko da itabak at lusing. Tinasasawang manin bakit maturog ka kadilatan. Apay, di ka pala nairuam. Kan ado ti mangibagbagaan na laing ang mangagas ni Lusing. Kat kasanumot da taon nga ay. Imbes akayat ko kumamot ti makainan na. Saan na? Ireklamok tuman kitdikin di kapitan. Anday da ka manin puring. Namin ano kan anapan ka ni kapitan. Di ka lang babae. Di kapitan pa yan ti mauma di tarupam. Dakkel at tulong para kadagit ti kalunggaran tayo ni Luseng. Gapo iti kinalaing na amang ngagas. Agyaman ka kindi tawan madi arikrig naam. Akas kadagit ti makipilpila di ta nga agpapaagas. Isa di ka sumanaaw iti sana may parbang kontrakin kwa na. Nanang, agina na kayon. Ituloy yung tunbigatan ti mga sikaso kadagit ti nakapila di tarwar. Si damat no agsubli damanan inton bigat anak ko. Sapay nagadayaw ti paggapuanda. Kat talaga akastaa. Sumipngetan. Inton kwan, adaman pa kasarsaritaan niya un kanina na puring. Baybayam ni nana mapuring. Di mo'y kaskaso. Awan matam mo kabasol ko kankwana. Ngagkasla nagdakkel tigura na kanyak. Nadlaw ko matdaytan nanang. Saan na pulos sa mapmapan di ti balay. Kano lumabas di tasango ti balay, nagtadam ti kusilap na. Wan nga raw, dangang baybayam. Di mo'y kaskaso. Basta saan laki di ngagkabil. Anyat orasan. Apay nga itakala ang asumangpat Glenda. Anday ta ka manin puring. Bumakitin ta anak mo. Kasano ang makaasawa no kasta. Wan nga rod dandan ni 30 titawan kon. Ang kaslapay lakin si ti panagkita yu kanyak. Amok mater aramida. Amok pa'y no anya ter aramidam di tarwar. Amangan no adda kasinsin narak mo adimi amok kinitatang mo. Adan panunot ni Glenda bakit? Rumbang la makinobyo. Agtal na ka man matkardo. Jak pa'y kayat amakinobyo ta anak ta. Dinto pa'y nakasubad kadata ng paadal kan kwa na. Oray matikas ka pa nagpampanunot maun puring. Malaglenda anak ka. Inkamanganan ta nalpas kamin anangan. Napsugak pa'y tatang. Ala, mapanak pa iti silid ko, takayat kuntagin na na. Apay, anyat orasan. Di pa'y kadirimuar ni Glenda iti silid na bakit? Kat no itay ko pa'y ngay ayaban, di nakmat ikaskaso. Amangan no nasakit tinakam nakin kan Di mo ko mga minunay istriktuhan day anak ta. Mano atawan mo tayo na datati nagserserbyan na. Ikam kumamay ti gundaway na nga galiwaksay. Kat itulok mo nga raw ano asino laditan alalaki ti pagtinagan na. Bayam nga iso tag desisyon para iti bagbagi na. Nay, si kamod gayam lare barawk. Naimbag ang orasyo tata. Aywan, awatin nyo na ito eh. Kasangay ko nga minita kat nagluto ni nanang itibas sita pagsasangwan. Ada pa isuman di tata. Ay Kate, agyaman nakabarawk. Umunog ka pa'y Saan tata, taagdardarasak ngamin. Ada pa'y papanak. Kasta aya. Naimbag nga raw dasak tinaranaam dito'y balay. Talo ni nanam apureng. Sigurado adi naawatan da ito impandigom. Wan nga raw tata. Nadlaw ko akas lakagurgura na kami ni Nana Puring. Awan mo't ammo mi abasol mi kan kwa na. Ay,
Hindi mo ikaskaso dyan asawak, Barok. Talaga nga may nanakal ti apal na dyan abakat kaninanang mau. Ha? Isa siya kaon, tagkid-kid daw iti dispensa kada kayo nga agina. Lari, Barok. Na, apay akasla sa bali ti raman to'y masidala kay. Ay, saus. Apay alino katamday ta. Katimpaigid ko lang arunan. Kanan ti aso na ita. Napanglas na itan bakit. Anya, Oh, nata suman ti kanam. Kena ito yung nakaluban dito'y amakan. Ah, tanay, mabisinak ko na yan. Ay, nabanlugak arimbuar. Magimas mat da ito asumanan. sige. Mangan ka lang, bakit? Ibusam na ita. Taamang ano, mabanglas. Mayat ti timpla na. Man-mano ti kastoy kaimas ti suman. Nangalam di tayo. Agda nagisursur ang naglakaw. Saan alako na ita? Inted da. Sino nga'y tinangtad? Nilare nga anak ni Luseng. Ay, apay nga italang nga'y bagam nga'y. Kahit apay aya. Maan ano ko ma. Linuto ka na ni Luseng na ita. Amangan no at damat inlaok na dita. Madamdamag sakit ti tiyan ko. Ay, tala ka man mat po rin. Simakit ko man ati tiyan mi ka ni Glenda. Ngam saan mat? Ne. Aguray ka. Kasla agsikal batan ti tiyan ko. Ha? Di munto mga min imbaga at agos no asino tinangtad iti da itoy. Anya nga'y agsakitan ti tiyan ko. Anay ko, anay. Bakit Luseng? Rumwar ka dita. Tasumpatan tinaramid mo kanya. Ni, dinana po rin dadya nanang. Nga pa yun, hanyat mapaspasama kang kuana. Si bakit ti tiyan ko gapo iti intedyo at araon. Kinamudan na, Luseng. Ha? Mabit lang nanang. Kasaritak ni nana po rin. Tanangan niyo ti panagsasauyo nana. Tapamadakas ti kastani bagbagayo. Kat pudnumat nga mente bagbagak. Gapo iti suma na kinnan ko naggapo kada kayo. Si bakit ti tiyan ko. Kalutluto lang din tadmi kada kayo nana. Ang mga no da sa bali akin nanyaw. Ti kunamkit di. Manggagamot at talaga ti inam. Ginamudan nak. Saan namang gagamot ti inak nana? Manggagamod! Da kayo anak kapila dito nga umay ang paagas kin ni bakit Luseng. Di yu patpatyan dayta. Tamang gagamod dayta bakit. Ay, pureng umay ka man. Mangibabayin ka ditan. Nagalas ti bagbagam. Di nakpakibiyangan karto. Di mo urayan nga uludin ka ayaway. Kita ka man langan. Pasensyakan na rin Barok. Siya kung tagkid daw iti dispensa kada kayo iti inam. Madlaw nga taguran ni nana po rin kada kami, tata. Jak amo na niya launa iti kaguran na kada kami. Katawan mo't madingar aramidan mi kan kuana, tata. Di kalaag baig iti kastangar aramidan. Kitaam, kat pimanaw ti daddo mga agpaagas ko makan lusay. Kat mayat ano kasta. Agruam day di alusing. Agpaisuma nga minamang gagamod. Sana tila ipagpabasol mao. Di siguro kinan mo ang nabanglis amasida tinagsakitan ti tiyan mao. Di kag sasaw iti kasta, ta mabalinda ka nga idaraw iti kasta nga aramidam. Di darumdak. Sanak amabutang. Sangwak aida. Apaya kasta tilang am Glenda anak ko. Madinsamot ti bagbagim. Kayat mo takuyugan kang agpa-check up. Itaam man talang pumuspusyaw kan. Awan pa'y gaganay gayam. Saan na nanang? Madanagan na kiti kasta lang Okay aglaan. Didak pa kadanagan. Ala, di ka pa'y lang arod sumrak iti trabahom. Ang mga noan niya ti mapasamakan ka. Nakalivak pa lang nanang. Ala nga rod, surutang amin ni tatang mo iyay bangkag. Damat linutok a pamigat kan pangal daw ditan. Agin anakalaang, tano di ka mabanog, wan. Wan, nanang. Madlaw mo ka diti anak talakay. Kaslaad darikrik naan na. Ngam di namot kayat ti agpa-check up. Anya nga tano padasan tangay pakita kan ni Lusay. Sanan, amangan no kumaro ti rikrik naan na.
Do di na kaya't nagpa-check up, di nilusing langan, ti pangipakitaan ta. Saan nga ruden? Mamatpati kamat iti dayjay alusing. Mangkagamod dayjay. Pilitin ta nga raw na mapanagpa-check up, taamangan no anya dayjayan. O anya, kumusta ti panagpa-check up yaw? Ay unay kamatan, Glenda. Asino ti amatisikog mo? Ha? Itay pa'y ladamdam agag. Ngam di kamat agsao apulos. Anya jay kunam. Masikaw. Masikaw ni Glenda. Wan, ay na masurunak gardo. Kasla kayat ko atong patungpaan ta anak mo. Apay anak kaw. Asinaw ti amati si Kugmaw. Pagkawananda ko ma. Ngam, ada asawa tinakasikog kanya, tatang. Anya? Kat intarayan na kun. Sana na nagpakpakita kanyak. Anya. No kasta. Agpas ngay ka nga awan amata anak mo. Ay mangibabain ka, Glenda. Anya lang ti sawan dagiti tattao. Di ka ngamin nagananad. Gatel a babae. Mahala, hostol po rin. Di ka nagsaoy ti makapasakit. Anya nga raw, anda ditan. Aklunan tan atigasat ta anak mo. Sinalbag kit di dagita tattao. Apay, asino ti kaapam? Dagita man nakibiyang akalugaran tayo ah. Timutin anak tatito pikuda. Gagangay na takapudpudutan pa'y ti pasamak. Di mo kadilatan ikaskaso idabakain. Ti panunutam kat ti anak ta. Awan mo't may tulong na gitakin ka. Makaamumutin ay tibiyag na. Nagayatan na dayta. Ay katulungan talata ta anak takit nga ron. Kasi may nangrunakit masikaw. Kasaya talaga. Pagan anom atulungan ti garanggandyang a babae. Saan ngagpampanunot? Nakapasngay kan anak ka. Ayan ni nanang ngay, tatang. Anday di balay. Di na kaya ti umay dito ospital. Masadot ka na. Ay, talaga kaguran ako ni nanang Amumutay ni nanang mau. Nangataw ti Purwana. Noon niya ti pangedeng na isulatan. Paspasin siya amlatan ni nanang mau. Ay na, naglukmagmatan to'y apawk. No simurot kumamat ni nanang mau. Makita na kumamat. No kasano ti kinalungpo to'y apo ko may. Nakapangadeng akong tatang. Apaman ang makatanggadak. Umadayo kami iti anak ko. Anya, papanan niyo ko ba? Kan pangalaan niyo ti kwarta abos-bosin niya no bilang laang. Nagpawid mo ti ama ti anak ko, tatang. Kan nagkarya di na baybayan ti anak na. Binulan ka no amang tid iti sustento na. Agad nasayat nga rod ano kasta anak ka. Tapno saan to ngagbalin ang nakakaasit ti anak mo. Uwin nga rod, tatang. Kahit papanan niyo nga raw. Awan pa'y umno a lugar a papanan mi ngam ibagak tumatlaang kada kayo. Anya batan anak gringgor. Di pa yun makainanaan na saya at ti tao. Ay, pasensya kayo nanang Diyak ngamin nakatimpla adagos iti gatas ni baby tamadamati pa naglabak itay. Aganak-anak kan tumangamin, Glenda. Darasudos ka ngamin. Uray ko ma, nubaro tinagpasikugam, tapno adda katulungam ang mga sikaso dita anak mo. Pasensya kayon ananang. Pasensya, makauma dengdenggan. Patuloy akong di planok, tatang. Pumanaw kami ni anak ko. Apay ngay panaw mo ti apo ko mikada kami anak ko. Diyak kaya't adumakkel ti anak ko akas di titrato ni nanang kada kami, tatang. Madlaw ngamin nakagurgura na ti anak ko. Ay na, yak manamoy ti dahi nga inam. Natangken ti puso na. Basol kumatkit di Isa mawatak ni nanang. Itad ko ti address sa papanan mi iti anak ko, tatang. Tulungan na kami kano ti ama ti anak ko. Nakita anak ka.
Di kan magsinubyan kan kuana dan asawa na. Wen tatang, nabayagan na nagsina kami. Kat awanan plano ka makisinublan kan kuana. Ne, apay kasla na ulimot to'y balay. Itaman pa'y. Naimbag tadakan poreng. Apay, Cardo, ayan dagiti agina. Kaslawan da dito'y balay. Awanan, pimanawan na Glenda. Impanaw nan ti anak na. Inyadayunan ka na ta. Ha? Itataawanan tinatagari dito nagtibalay. Naragsak kamot nga taan. Mason mo dahi tao. Dahi tantumat kamin kinangato ti pride mo. Pinanawan na talakit nga raw ti anak ta. Ha? Malmaldayak di tao. Nasakit tinagam ka iti papanawon ti anak ta. Kan ti apo ko ta. Isadyak pa'y maturog di tao. Ah, papanam ko ma. Mapanak iti kalkalapaw iti bangkag. Tay jayak pa'y lang nga umiyan. Anya? Panawan nak dito'y. Una, baka mo kamot iti biyag mo dito yan ah. Awanin kadkadwak dito'y balay. Unay matan. Nagrigat mat gayam ti agmaymaysa. Uray aklag kapsot tawan matan kanas kung agluto iti kanak. Tagmaymaysa akmat ngaminan. Ay, anyan. Nagliday gayam ti awan kadkaduan na. Anak ko, madlaw mo ka day. Kasla matawan matatao di tabalay da tata Makardo. Ngun nga na nang. Nadamag ko apimanaw da Glenda apaman ang nakapasngay. Di matatakar daw. Agnanaad ka nun iti kalapaw na iti bangkag da. No kasta, agmay sa ni Puring dita. Ngun na nang. Jak mo't makitkita nga minarumwar. Agin lalabasak man no bigat, takasaritak tuman. Nakikitaan nyo ah. Tamang ano, pagsasawan na kayo manan. Saan mo't siguro, anak ko? Saanan nga agaw-awid ni Cardo dito'y balay, kakalusing. Madlaw alikliklikan na. Tanumapanak ijay bangkag. Irana na ti mapanagsakati. Di nakasarsarita no agkita kami. Pati ni Glenda nga anak ko, kailiw kun. Ay, nagrigat gayam ti agmaymaysa, kaka. Ay, kaasi ka mo nga rod. Ano kasta, kakapuring? Agyam anak, iti umay mo dito'y balay, kakalusing. Wan, tanang yagak iti meriendam. Di kagdanag, kalutluto day ta. Pakawanan na kumaa. Amok asaan ama iparbang dagiti nasasaokan ka. Aklunak nga apal ko lang day chay. Taado ti matultulungam at tao. Idinto ta siya katawan. Ala, lipat mo day ta kaka. Agkaaruba ta. Isarumbang lang agsin na kita. Saan ta ko mga ginginura. Tamaditi kasta. No siyang madkit day, awan gurakan ka. Si kalaang matimang gurgurakan niya. Idi day ta. Saan itan kakalusing? Ay, aya. Mayat nga rod ano kasta kakapuring. Ay, naragragsak mo lang ti agbyag. No awan imimpanam agura kan apal iti kaunggam, kaka. Wen, agpaisula unay day ta, kaka. Cardo lakay, alamat na. Agawid tan ijay balay. Nagrigat agmaymaysa. Pasensyakan poreng. Malagip ko lang taya pukaw kan anak ta no anda kijay. Isa dituyak pa lang kalapaw ng agnaid. Agsublikan ijay balay. Tadwa tamang birok iti pagnanaed ang Glenda. Pagsublik idan ijay balay. Kailiw kumatan ti apo ko. Ay, Alaan, agawid tan lakay. Pangaasim. Day, apay ngay. Nakalukat mato'y balay. Kat no inrikap kumot day to'y sakbay apim manawa kitay. amagan mo't no da nakastrak nagtatakaw. Ay, sus. Ha? Ha? Nagagkalenda anak ko. Anak, Ay, na.
Apay, nagapgapuan nyo. Iti kami pa amang ururay kada kayo. Naggapo kami di bangkag anak ko. Ay naimbag ta naghawid kayaon. Ay, Glenda anak ko. Agyaman nakta nagsubli kayon nga agina. Tsaka mo ti aramidag ngagmaymay sa dito'y. Kaslaak lamabagti. Nanang, Pakawanan na ko, maanak ko. Siyak ti rason no apay apimanaw kayo iti apo ko, me. di kay madanagan. Saan kayo aginura, nanang? Inya dayok lati anak ko, tadyak kaya tamay raman itigura yo kanyak. Anak ko, di mo ipampanaw ti apo ko, me, Pangaasim ko, ma. Well, nanang, kat agyaman nakmat. Tamaawat yun ti apo ko yun. Naragsakngal daw kada kayo amin sapay kumata na salun at kayo akanayon. Kapadasan man ni Kabsat Marta sa napudnanagan ti may drama ita dito'y manang biyanang dito YouTube channel Jenna Almoite Drama. Ngamsakbay ti amin, nabara pa kablaaw kada Joseph Akasitong Sabado dita ang Bukaw, Santiago City from Josephine Sabado. Ni Ramilin Morao dita Abu Dhabi, Dubai. Kani Mrs. Dayan Miranes from Melinda. Kastimanti ko na ni Kabsat Marta. Di raman ang biyanang. Adda karuba kapasaray apalak. Nada makita kan kwa na ti kayat ko kasjayak mat. Numabalin, jak kayat tagpaatiw ta panagriknak kat nalalaing, napimpintas kan nabakbak nangak ngam iso. Rogyak man nga rod ti agsalaysay. Ano lakay? At damot ten katulong dabiring akaruba. Kahit anya ko mano adan katulong da. Agpalangguad manan isa kundi katulungan. Anya ko matibibiyang mo aya. Ada nga rod kwartada pagbayad na iti katulong. Ada domag lang amang ti kwarta tangam iso. Ay na, mangrugi ka man ako na akon Marta. Di ka man nagpaatiwan. Ado man nga ibagbag-amaw. Kagpay sumag. No kaya na kag pinakita kami iti pasbok. Tapin nangatwan iti kargana. Agtal na ka man. Tila sasawam. Di ka laagbain. Anya ka matin? Awan pa'y napuutak mo takin ang pianak. Kontrabida ka kanayon kanyak. Kasanaw kat awan mo't umnaw nga ibagbagam. Jak mo't kayat akanunungan ti mading aramid mo Awan pa'y ganas mo kang gamag. Iso nga roda nagasawa tatap nagkakampita. Saan mo ita kontrabida ka mo? Inkaglotaon tanay, malimanan. Awan ganas kaw ang makiapakin ka ita. Nabanuga ka nagpasada. Hello, Nanang. Nakawag kayo, mate? Uwan anak ko, tada ko maibagak. Ay, marignak nga may nanti pa nagkapsot ko. Kan oray ti amam, ado matan tirik-rignaan na. Kasla marigatan ako ngagtrabaho iti unag ti balay. Ikat di yung pilitan tiyag trabaho, no di yung kabaalan. Kapilitan mo nga ron ngagtrabaho, ak tawa mo maibaon. Ada ko makatulong. Ha? Mabain ako mamang ibagangam. Amok matkid di aman nakaawat ka. Nasimpot ka. Kan naparabor ka nga anak. Ay kat mga tayo ti katulong yung ananang. Sana problema rin ta. Ngam kita nyo ta, di mapagtal ka na babaunan ti alaan nyo. Wan, siyak ti makaamo anak ko. Adaw ti masapulan ababaunan dito. Ala nga ron, makamu kayo ngagsapol. Tanay, adakat nga ron dito adayaw. Kahit mangala kami nga rodan iti babaunan. Una nang, tapno adagluto ti kanin nyo. Kan mangilabay ti kawusyo kanitatang. Ay naiman nugutan dya anak talakay. Mangalata ka nun iti babaunan ta dito'y balay. Na, kunak tupay ka ita di ka man makaidnan, Marta. Di ka man ngami nagpaatibon ka ni Bering akaruba. Ay, awan pa kibiyangan ni Bering iti day tabanag. Di mo maniramraman iti saritaan day jay. Tamasuronak na malagip ko ti binulod na blender ta. E den subli na nadadalan. Oray ko mano sinukatan na. Ay na, nabaybayag daytan. Dua tawanan tinapalabas, isupa natin sang kalagip mau. Ay, ala, rumara mga raw, tay nakagsapol itagbali na katulong. Tanay, marigatan ako nga agdalo sa aglabak nagluto. Kaya't kumagtantaginan na. Agina na kamutan nga agpasada.
Uray tadaman ni Ronnie nga anak tayo abroad. Saan natabay-bayan day jay? Isaw timang suporta ka data? Ay saan? Kabaalak pa'y tagpasada. Sayang tikita kiti inal daw. Isupay paggatang iti masapsapol diti balay. Di tay panamnama amin ka ni Runay ta kaasimot jay anak ta ngagtrabaho ija abroad. Nagrigat ti trabaho na ijay. Anya nga iti trabaho iti balay yun na Marta. Agdalos, aglabakan, agluto laeng, talya. Katwan mabalin na. Tawan pa'y matay inaplayak at trabaho. Awan pa'y awag da. Agad kasanungay, mangrugi kan ngagtrabaho inton bigat. Katwan anana. Ag stay inak, no stay out. Stay in latan. Tano stay out, kasla saan nakatulong no kasjay. Ala nga rod, da kayo ti makaamo na. Nana Marta, tataan no, manganta yun, nakaluto ako. Nay, nakaluto ka adagusan, talya. Kaano la itay daldalusam tinatag nga isagpaw mo ijay lutlutom amasida. Napardas ngamin at talaga tigun-gun na iko tata. Kasta ati mayat ababaunan, alis tong aggargaraw, saan na naginad. Kababain mo ta ginad-ginad nga trabaho Mana, manganta yun nana, tata. Alang araw, tanay, mabisinak betang. Apay day jay. Kas nanaapgad jay luto ni talya, bakit? Kan medyo nakusal jay inapoy. Kan jay karne nagtangkad. Di namot inangar anaimbag. Kat imbagam ko maitay kan kuana, ano? Mabainak bet nga raw. Ta siyempre, damdamo na pa'y laang ngagtrabaho. Ang mga numaupay. Mala, bayam, tasyak to timang ibaga. Nangal-ala ka pala kami ni tibabaunan. Kabaalam mataglutaw. Laim ibas pa'y tilutom ang amisaw. Mabanugak nga ro din nagtrabaho dito balay. Di nakla maawatan mutten. Kaya't kunti agina na. Talya, hinton maminsan di munton apgadan titimpla tilutom amasida Naapgad ayan nana. Saan mat? Natamnay tupay day jay ti ko na. Pasensya nana, ngamkas jay at talaga ti timpla. Kano agluto kay tinapoy, linayam ana imbagan niya. Kano natangkan ti karne ang rem analay nga tani. Kurang tingay pang may kanitatam nga ano. Awan pagkagat may kan pagngalngal may. Masikuranak mat nga min mabayag amaluto ti sidaan. Nugumatgatang kayo iti karne, piliin nyo nga min mat Tay saan anakulpot nana, tapno maluto adagos. Kanjak sa kaalaan na paglutuan di kaldero yung iso amakusal ti lutwak no kwa. Kurang la itilinay dayjay. Husto mat ti kunak nana. Ta inurasak mat, tano agluto ak ijay balay ni, saan mat akas jay? Wano, jay bagasyo nga tanana. Madin sa jay bagasyo. Sukatan nyo. Aniya? Hello, Nanang. Kumusta kayon? Ay, kastoy kanayon mabanog. Magnaaklabasin, mabanog akadagusan. Ikatagi na kayo lang, Di kaya agbambanog. Nagluto ak ngamin itay, takasanaw, di makaluto tinasaya at jibabaunan. No sana napgad, naksag. Pasaray makusil pa tinapuyalutuan na. Bakit bagaan nyo, Nanang? Ibagbagak mat, ngam natanggan ti ulo na. Agpakalaing mat. No kastamot lang, sukatan yon. Sumapol kayo ni tisabali ababaunan nyo. Ay isan, apaan na, no ikatag. Kwa, nayunak sa laangan anak ko. Mabalay. Mga laak ko mamanan iti may sapay ababaunan. Anya? Di duan, di swelduan nyo? Sana bali, ata sano na dakal di sweldo, datagbingay damot iti trabaho. Ay kat, makamu kayo. Napatag kayo kanyak nanang. Iso di kayo mabali na paayon iti kayat yung aramidan. Ipaay ko amin na kayat yung. Hello, di mat sikat ay sigod ababaunan ni Georgia? Ay, una na. Ngam, pimanaw akon. Tawan ka no pang sweldo da kanya akon.
Anya trabaho mitangay dito'y ilay balasang kaw. Ang birbiro ka nga ron nana. Di mo nalaing kang aglutaw. Ay wala na. Kano siya tayo ayaban datong kaladapas kan. Ta magustuhan dati pa naglulutaw. Kaya't mo tagbalin akok. Ijay balay may balasang kaw. Ha? Agpaisaw? Kaya't ko ata na yawan trabaho kita nana. Adda babaunan men ngam. Di na magkabalan taglutaw. Urag luto lat aramida may balay. Ay kawan na, day talagayam. Kaano nana? Inton bigatan, ano kaya mo dyan ay? Itakit din na, tas sumurutak kada kayon nga gawid di balay yun nana. Ay kawan na, mala, agkuyog tangarudan nga gawid, balasang kaw. Talya, iso ni Janet. Janet, iso mo ni Talya. Agtinulong kayo iti trabaho dito balay, wan. Ni, nasaya at adan ka duhak nana. Wan, si ti para dalos kan para laba. Nimot Janet ti para lutaw. Ay wala nana. Ne, agluto laang taramida ka. Kasta laang titulagan tanan ha. Wan, tanitalya ti para dalos kan para laba. Agbingay kayo iti trabaho. At damot gaya man babaunan nyo, mare. Ayun saan lamay sa duwadapay. Ha? Ne. Agasam man. Imbag man tanda pagpasweldo yung kadakwada, mare. Ay ka siyempre matabiring. Anyat serbina nga dyan anak ko nga da Java Road. Kanya anak ko tinagdesisyon iti dayta. Ti kayat na agnam ay kami iti amana. Agtugtugaw kami kanulangan. Tapno makaina na kami anaimbag. Ay katmayat, amare. Uray di anak ko. Iso tinang ibaga ang mga ala kami iti babaunan mi. Takanayon mat ngamin nga agsakit ti sikat ko. Sana kayat di anak ko ngagtrabaho Ay oray mo di anak mi Numabalin nga rod katalaw talaan na ababaunan. Ngamjak imanugot. Anya, nagadun nga itatalo. Huwag nga rod Kabalan na kanumaswilduan. Oray 5. Ngamda kami kanila kay tagmadmade. Ha? Medyo dakkel mga mintisweldo dyan ako Java Road. Tadakkel akumpanya dyan pagtrabahuan na. Ay katmayat nga rod ano kasta mare. Ngam siya. Maasyanak iti anak ko ijay abroad. Tanarigat ti trabaho na ijay. Iso ano pumigsak. Oray pagawid ako hindi katulong mi. Takaasimot ti anak ko. Iso pa'y apagkastusan na. Ay, no dyan anak ko. Barya na lang at isuswildo na kadagiti babaw nun may. Iso nga wan problema kan kuana. Apay na yasak ti pabasulam. Si tama tinangitin nagkadagi dyan. Nay. Kano si ka? Aglibak ka pa ilang. Ay, sos. Apay dagi jay ngay. Agap-apa na mo tinbakay. Bye-bye amdita. Gagangay na. Agap sa tupay katagapa. Nagidando kat saan nga agkabkabagyan ti saanan. Ay, inkakitaan taamangan no agkinabilda. Natangsit ka gaya ma. Atay ko! Nay, ay, sos. Agapa na talaga. Ay, agpinlungatan. Inkaanawaan ina. Nagloko mo dagitan. Sikan ati mga nawatan na pigpig sa kang gamsyak. Mga lakay di sa nga timba at anuman dahil sa buwag mo kadakwada tapno agtalnadan. Mala, mangantayon, tanay mabisina kaon. Oh, apay akuskusilapan nak si ka Janet. Kuskusilapan kaya man. Sika siguro ati mang kuskusilap kanyak. Di mo ipulagit kanyak ti ugalim. Adda tayo iti sangot ti grasya. Di kay managapan. Talya, Janet, pangasiyo man. Dayta Janet at ibagbagaan nyo tanagtangsit. Tangsit nga ma. Anay ko, agrom ka na. Ay, anay ko! Ay, nahatal na kayo man! Ano kayo matang? Gusto na italkunak na, di kang pinungo! Anay ka na! Di na kiraman na pungotan na! Tipong ka! Aglisi ka, kapag di ka may ramraman, nana. Di man! Anay. Papanawa mi dan. Nagkunang kami ng mga lakay ti dua babaunan. Anay ko, nakaramutan pa'y tirupak.
Nagsakit. Papanawa mi dyan, kunak. Basol mo lang dayta, ah. Agraraman ka gamay. Ni Janet lang at ipapanawan nyo. Tasakti mo na dito eh. Ni matalya ti mangirugrugay ti apa? Iso ti papanawon nyo. Agbati ah. Dua kayaw, apo manaw. Awan, nagbati ka na kayaw. Malas iti pagtangan tararamidan yaw. Ti kanayo na panagap-apa yaw. Isa apo manaw kailangan. Sinalbag kayaw. Gimatang magayam itilogan ni Biring akaruba. Kahit anya ko maita, di mo ko na ngagpagatang kamot ijay anak mo. Ay, sana awan nagmanehaw. Katsi ka ah. Manjak, bisi ak ngagpaspasada. Jak masango na ita. Kadi siyak to tagmaneho. Agsuro ak ngagdrive. Isuro nak. Ay, sana, bakit kan? Narigat na makasuro ti bakit. Basta, kayat ko ti madaan itilogan. Uray jay saglalakalaan. Awagak janak ta. Papa na, Mare Marta. Ah, amo na matandag maneho itilugan da ito'y abakit. Papanam ko na. Kwa, ijay ilay nga madarurayag. Ay, umay ka kumalumugan nun. Agpaili ak matlaeng. Ay, sana ang tadarurayag. Alala mapangkalatan bireng. Panawan nak dito yan. Aguray pa rin talugan na nang tawan pangkastayaw. Nungay hulugan, anak ko. Narigrigat man na. Jak kaya't kada pampanunutan na nga utang. Bayan niyo, taagurnong tayo pa eh. Kanon to pa'y ngay. Imbag no si bibiyag pa'y na tao, no makaurnong ka. Wen, agbiag kayo pa'y tinapawot na nang. Apayakas tati tsuram, aglaladot kamay. Napaay ka? Saan anapat gantikid daw mau, ijay anak mau? Ay, masuronak nga ron. Nalaing mangagmanehon day diya biring. Akit, umapal ka manan, Marta. Ay, awanain, mabagtit kansan, gapoy ti kaapal mo, iti sigo na karibal mo. Agdal na ka mamay. Karibala sasawam mo. Kat isumay, amok isaw anasakit tinakam mo kanibireng, ta isutiin kasar ti sigod anubyom. Tila salsalawasawam. San mo't Nalastog day diya bakit, iso kasursuron ko. Di mo nga min maaklaw na napimpintasan ti biyag na nga musika. Isuro naktumang kiding agmaneho. Nalalay ngak mo lama kasuro ang miso. Lungba ak to day diya nadalugang ko. Ay, masadutak. Awan panahon ko agisuraw. Manaktak lang na ita. Awan mutlatlugan mo nga imanihaw. Agraraman ka mag. Kadantulat ta Makagatang ak to itinapimpintas nga dayo alugan. Ngamjay lugan day diya abireng. No kasta, ilakla ko yu jay lugan nyo baraw. Wala na. Sukatan mi maniti idakdakil. San kami ngaminin nga umanay. Ay sayang, nada ko makwartak gatang kun. Ay, bagay yun na dyan, nata, automatic na dyan, kung napintas pa Ay, huluganan Hulugak iti binulan, kaya't mau. Ay, mabalin mo tana na. Hanggang, down kayo nga ro da. Sige, sige, manungay ti down ko, barok. Anaw, mabalin ka no, matahulugan jay lugan ni Siriakaw. Mabalin ahulugan. Kahit, anya ko maita. Imbagak ahulugan ta. Anya, ay di ka man. Kung nga ro dyan, anak mo nga aguray pa'y na talugan. Apay ay ang agpilit ka. Sana bali at ahulugan mo. Kan saan mo't unay anangin na dahi jay tasikanhan nga rod. Sanay, gastos lang na ita. Nagano ti repair na dyan alugan. Kadaanan nun nga min na dyan. Sukatanda ta, ano ti repair na. Magastusan ka lang ti repair dyan Nay, apagiso, ni Rooney tumawag. Hello anak ko, ay nanay bagtay mawag ka. At ay bagamikan ka.
Adda kami naglaklako itilugan dito yung lugar tayo. Katulugan ka no. Diyay lapag daw ti probleman. Bayan nyo pala natalugan na nang. Ngamin, agawin ako ni Timabiit. Ha? Nay, apay agbakasyon ka. Nagka-problema ti kumpanya pag trabahuan mi. Isa pagawitin na kami na trabahador. Aniya! May kat kami ni ti trabaho mi nanang. Isong agawid kami. Aniya! Baro manan nga episode, wano kapadasan ti may patangatang diti drama ama ng biyanang, diti YouTube channel Jenna Almoite Drama. Ngamsakbay ti drama, makablawa mampay, da Manuel Memban, dita Lupaw Nueva Ecija, Flora Aurelio, dita Singapore, kan da Sherlyn Marukin, kanila kay na Edwin Marukin. Kasi man nga ron ti kunani kabsat Lena, sa napudno nagan, dirma ng biyanang, at da nagbalin a nobyo, gwapo a lalaki. Isunti kataran kadagiti amin na lalaki iti panagkita. Aklo na kanain labak launay kan kuha nagapoy ti kinatarna nga oray sadot kan babairo. Inkid kidamak day tatap nagtalin na idla ang kanyak ti ay ayat a lalaki. Rugyak man nga rod ti agsalaysay. Bumuludak man iti kwarta man ang dalin. Paggatang mi ko maiti bagas. Apay, di pa'y nakasapul iti trabaho dyan nobyom ay Alena. Nobyom ko nakaata di kay pa'y mo't nagkasar. Saan pa'y tadyak pa'y laparwaran iti balay. Apay ngay, kasano nga ron na makatagad no di mo parwaran? Anyat kayat mo ag senyorito latan? Ay, saan mo't manang. Kalkalpas na lang amin ang nagbabae. Isu adyak pa'y lapalubusan na rumwar. Day takot ngamin tanatangkan ti ulom, Lena. Imbagak pala idya sinaamon day dya lalaki ta konsumisyon lati pa'y nakin ka. Awan lang arod trabaho na nagbabae pa'y laang. Diyak mo't nga rod basta masinaan. Taay ayat mo't nga rod manang. Day taka ngamin tanang isum kay ti gwapo. Diyay kinagwapo na ti pagpatpatayam launay kenkwana. Urag dadatan ti pananggulgulib na ken ka. Namin ado, naginuliban na ka, ngam di mo pa'y lamasinaan. Sinaam kay din, uray tawang pa anak yo. Ay, saan amanang? Diyak kabaulan nga ramidin dayta. Saan abalen ta? Nagkari nga agbalbaliw ka nun. Kat, manuti ka sa pula mang kwarta? Eh, 2,000 ko man o adda manang. Mala, mabitla nga rod, Lena. Naimbag pa dito akong parek. Nakagatang man itilugan nan. Asino akong parem tikit kitaon dita cellphone mo? Ni kumparek aramon Impos naman ang ti kabarbaro alugan nan eh. Sa bagay, aday di abroad nga ni bakit na. Ay, Lina, apay na padasam mo't ti agabroad? Ay, manjak. Sigurado nga agbabae kan tumanan no adda akong iti adayo. Iton tupay nga din nata kat gulguliban na. Anyan tulaangan no adda akong iti abroad. Unay ka na ya bakit? Nagkariak lang arod ngagbalbali wakaon. Tsak kaya ito tikas niya nga ramen. Promise. Iso nga agabrod kakit day tapno adamat kwartata. Agornong ta. Agipatakner tayo ti balay ta. Tapno saan ta nga agababang latan. Gumatang tantumod itilogan ta. Kat no makaornong ta, agnegosyo ta. Tapno saan kan nga agabrod. Kumpurme, Freddy. Panunutok pa'y anaimbag data. Kaya't ko kumati agabrod ng jay asawak ti pampanunutok manang. Apay, anyat problema iti asawam, Lena. O mga no agbabae manan. Ay, jak mabantayan. No agbabae manen sinaamon. Anusam katikas dya klase ti asawan? No kayat mo tagabrod, bagam tatulungan da ka. Kaya't ko ama nang. Gamjay nga rod asawak ti pampanunutok. Ama nga no isukat na. Agabrod ka, kidi. Barang makaurnong ka kat pumintas mo tibiyag mo. Ni nga rod Freddy ti pampanunutok manang. Awan mang bantay kan kuana. Da kami timang bantay ken kuana no kaya mo. Kasano ko mabantayan yung kaadayo mo dito iti pag-abangan me. O di pag naadam dito balay. Talo kami amang bantay ken kuana. Siya, di tatang kaninanang. Imposible nga agbabae pailaan no dito ti pag naadan na. Agbayin mat siguron. Alaman nga rod manang. Kayat ko nung dito'y balay ti pagnaudan na.
Natalgod ti panunot ko apumanaw, no dito iti ayan na. Nala, ibagam ijay nobyom, tadituyan balay ti pagnaidan na. Jak kumakayat tamumot nga idi pay laang kat jak kayat tadyang agbalin abayaw. Ngam gaputin lab ka launay kan kwa na, ala ha. Ikarigatan mi nga awatan dito'y balay. Agad, kasano? Rugyam nga rodan, timang ipagnay ti papeles mo? Sige manang, taagsarita kami token ni Freddy. Nagkuna, ngagna dito balay na jay alalakay. Agabrod ka no nga road ni Lena. Katikayat na mabantayan, jay asawa na. Apay, ubeng, ang masapol abantayan. Tapno, saan ka no nga agbabae? Ay na, nunay tulang nantikas jay nga aramid na. Uray sa nga ribo abadigar timang bantay ken kuana. May pamuspusan ng tulat na ti agbabae, no talaga kasta ti ugali na. Ala, patgantay ulat tanti kayat jay anak ta. Tapno makaurnong mat iti kwartana. Nakakaasin ni Lena, no saan nga agsalukag. Tada mo sadsadok na inubyo na. Di na pa'y lang amin sinaan. Amom lang arod mo no kasano ti panagayat ni Lena kenkwana. Nagtalaw pa'y ngarod iday, gapulang iti day dya lalakay. Naulaw ngamin na di nga anak mau. Mahilig ngamin iti gwapo na di alina. Anum ta gwapo, no sadot might akas ka na babairaw. Namin na daw, namin nagpagaan ta jay anak ta. Asinaanan, day jay alalakay. Agam awan denggan na. Ipatangken na nga, ay ayaten na kanulaw na itinubyo na. Iso nga awan maaramidan tayo. Narigrigat, no agrebelde, jay anak ta. Iso suportaran tayo latan ti pakaragsakan na nga aramidan. Kasanunghay, Freddy. Umadanin ti flight ko. Umakartan ijay balay dananang. Ibunag tandag iti gargarot ta ijay. Ta ijay kanton nga agnaed kabayatan ti kaawan ko. Kasla mabainak mat na makipagnaad katananang kantatang mo. Amangan no uyungan daktaw. Saan? Apay ko mangarami dun dati kasta. Siyak ti makalaban da no uyungan da ka. Mabainak sa makipagnaad ka nakwada, Lena. Ore dito yakon boarding house tangag naid. Di mo't adda saritaan ta, Freddy. Nagwan ka nga ijay balay ti pagnaidam. Diyak nga rod patuluyan ti agabroden no di mo kaya ti agnaid ijay balay. Ha? Ay, sana. Sayang ti panagabrod mo. Alang aron. Agnaid aki di balayaw, Lena. Itatadakan dito'y balay, Freddy. Agsingsingput ka, ha? Di ka agarami ditisan ba kayat? Ken kang runaan ti amin. Agtrabaho ka. Saan aga po taada ijabrod sa anak may katag senyorito kamit time. Wan, Freddy. Tawan senyorito kan senyorita dito'y balay. Amin kami agtrabaho. Sumapul kan iti trabaho. Nagrigat mat kami ti makastrak iti trabaho manang. Nalaka, no kayat? Adda nga min sadsadot mo kat. Adadaman na sumadot kay tanata nakabrodan di kapsat ko. Manang. Ken wan gayam. Umuli kan tuman ni Jay Bubong ta pinturam. Tanay. Aglatlatin Jay Yeraw. Ha? Wan, tatang. Hello, Freddy. Kumusta ka? Kasti ah. Ni, apay nga yung kaslasahan ka na nagsakan makisarsarita kanya. Kasano? Limitado ti garaw ko diti balayaw. Masiputan amin agaraw ditoy. Kaya't kung ti pumano ditoy, Lena. Agsubliak lang ni ginagabangan tayo di. Unusan, agawid ak palangin di lugar mi. Ay, saan? No pumanaw ka dita balay, nasaysaya at lang agawid akmutan dita Pilipinas. Anya, agawid ka, adi pa nalpas ti kontratam. Urayan basta mabantayan ka. Ngala, jak nga roden pumanaw. Sana ka komportable dito. Sige ano sa kong?
Ala, sana bale. Tanumalpas ti kontratak. Jakon agsubli dito'y abroad. Iso nga abor nung tawan. Tapno makaurnong ta, iti pagnegosyo tanto. Wali na. Bagbagam to nga rod dagiti dadakkel mo kan tikabsat mo. Saan da kumamata baon a baon kanyak Pagbalinandak mo't nga alila diti balayon. Ala. Bayam, takasaritak to ida, Freddy. Pagsayaatan na, tara aramidin may lina. Isursuro may itirumbang nga aramidin na tapno mairwam iti trabaho. Tapno into nagawid ka, nagagutan jay nobyom nga trabaho. Ay, kitain nyo taamangan no masobraan nyo ti mangibaon-baon kan kwa na tataw. Di mo't nga min sumapaw iti trabaho na. Isa diti balayan at ipagtrabahuan na. Anyamot na ti aramidin na dito ingay. Aglutaw, agdalaws, kan aginawlaang may. Basta di yung ungungtahan kan pagpabainan. Taamangan no agpasugmod kat pumanaw. Uway, Okay. Saan mo't la rumrumor ni Freddy di tabalay, tatang? saan? Tabantay sarado kada kamay, anak ka. Kumusta nga, di senyorito abayaw mo, dalin. Awan mo't lat maday, obserbar mo kinkwana. Awan nga tati babae na. Awan sama tatang. Mabain siguro tada ka nga ro dito balay. Tapos kultiro pa na, nagbabae pa ilang. Huwag nga ro Ngamnay, kita ba? Ang mga nung madevelop tirik nam kinkwana. Nakanayon kat nga ron, ti panagkuyog yaw. Anya? Ni tatang tilay bagbagana. Ita niya kumagapungay. Pagan ano kumangay ti kasya klase ti lalaki. Sadot. Uwan angem gwapaw. Ay na, awan serbi ti kinagwapo no sadot tumulaang kan babae rupay. Sakit ti ulo ti kasta. Kan may san nobyo ti kabsat ko, apay ko mga agawag. Ay, jak marami day tatang. Mangan kan Freddy, apay akit kita anak. Kan apay naglibas ka rin waritay. Nakainom ka pa asim mangpet. Anday baga, sabi ko mata, di nakgurmuray. Anya day ta Freddy. Amok na-develop tirik nam kanyak manang dalin. Ha? Ni, anya ka din dito ngay bagbagam. Amok manang, agayat kan kanyak. Anya? Siyak nga tatagayat kan ka, wano si katagayat kanyak, Freddy. Ha? Ay, no, ibaga kawan. Kaya't nakadalin. Ha? Anay ko, apay ngagsipat ka ngay. Napuskula talaga ti panagropropam. Awan respetom. Di kan agin didi. Amok ang damatrik nam kanyak. Iti dito kinagwapok. Sana maaway stirik nam kanyak. Oh, imposible Ala, tumakder ka ditan. Irubat mo dagiti kawis mo tap pumanaw kan dito balay, itamat laang. Pumanaw di pumanaw. Ang amok dalin. At dali mo da pa naggustom kanyak. Hello, tatang. Apay nga yung pinapanaw yun ni Freddy di tabalay? Apay, saan pa nga imbaga ti kabsat mo ken ka ti makagapaw, anak ka? Nagbastos ti pa nagngiw-ngiwat na. Awan respeto na. Awan babain na. Amo ka pamadakas yun ang daytagan ni Freddy, tatang. Kinasaritak ni Freddy. Katawan ka no, ti kinapudno ti indanon ni manang dalin kanya. Ulbaw da dya alalakay. Apay, asino ti mas patsyam? Nakamay akapamilya mo no da dya apriday. Tatang. Agpanunot ka na imbag, anak ko. Isaksakit da ka, iswadanggan na kamay. Sinaamaw na dya alalakay. Taultimo, kamsad mo, kas dya ti panagsasauna. Awan respeto na. Kasanumatan. Diyak makaid na dito yung mga pampanunot iti nobyo. Ta pinapanaw yung mutin di tabalay. Lipatem langan na dya lalakay. Sinaamaw, awan babay na da dyan. Ay saan, tatang? Ay
Ay, ayatok ni Freddy. Jok maarami, di bagbagayo. Saan Di ka agaw awin. Lipas ang pati kontratam dita abroad. Ta sayang man. Basta ikarim, adinak isuksukat, Di ka agbababae. Wan ka di. Nagbalbaliwak nga ruda yun, honey. Di ka ngamin agpampanunot iti negatibo. Basta isaksak mo iti panunot mo, asi ka lang ti love ko. Ti babae iti biyag ko. Ala nga Rod, jakon agawid, talagpasig pa iti kontratak ditoy. Aywan, nagsuldo kan? Pauitan na kiti kwarta tapag bayad ko iti abang ko dito ili. Juan, pauitan ka inton bigat, Freddy. Nabayag at dinak pinapauitan. Adumot siguro ti urnong mo na niya, Lina. Kwa? Dangot basit, Ipauit mo kanya, tagi patakdera kiti balay ta iti lugar mi. Sigurado ka? Wen, di ka matanagan, ta send kunto ti picture ti may patakdera balay ta. Manipod rugi, aginggat malpas. Agsingsing puta kon, tanay. Lumakaya kon, nauma akong nagbababae. Agsapulak iti trabaho, tapag tinulungan tangay patakder ti balay ta. Talaga natangkan ti ulo day ja Alena. Nagadun a red flag iti day ja alalaki. Ngam di na pa'y lasinaan. Jak amaw iti dayjay akapsat maw. Inulaw ti kinagwapo dayjay a Friday. Kitaam kisaanin nga maw awag kada tayaw. Wen ata di na kaya ti mabagbagaan. Ipatangkan na ngamin ti kaya na. Ay, anya nga taaya ti aramidin tayaw. Tapno dumngag jay kapsat maw. Masyanak kan ni Lina tawang mga rod na talgad at trabaho na. Ngam di na matkasyan ti bagina. Dahil latan alalaki ti pagtaytayakan ti lubong na. Hello, manang. Apay nin mawag ka? Wana, tadi ka maumawagan ading ko. Apay nang lipat kan? Busy ak namin iti trabaho, manang. Masapol nga ag sideline na, tapno malpas ti balay mi. Ni, apay? Adda mararami da balayo aya. Adda, manang. Ijay lugar da, Freddy. Ay sos, di kag taltalak iti dayja lalaki Lena. Sigurado mayaw awan ti kwartam. Saan, manang? Takanayon mo't nga agi forward iti ladawan ti maararamid a balay mi. Patpatyam. Kanulbud dayja lalaki. Masayang lang ti pagbambanugam dit ako nakmanan. Denggan na kami kuma. Di mi kayat ngagbalin kanto nakakaasi. Isa denggam mo ti pamagbagami. Sumapul ka langan iti sabala pakirelasyon dita. Uray saan nga minagwapon Basta nagagat ka sana babairo. Uy, Lena. Apay nga kasla na nagtipang panunotam. Makawawit ka ni Pilipinas. Wow. Ada nga mi nag-aram a foreigner kanyak, Cherry. Kasla, kayat ko nga klunan. Kasano nga rodan nga Gianubium ijay Pilipinas? Saan mo't laa kayat ti pamilyak day jay lalaki? Sadot, kan babaero. Pudno mo ti kanayon da nga ibaga. Awan na pintas a masakbayak kan ni Freddy. Kan amangan no lastug na nga da ipatpatakder na abalay. Tapno makwartaan naklaang. Kat, ada kanyam data Noan niya ti desisyon mo, si kati makaam mo. Ay, aklunek san da jay a foreigner. Alaunak ka no, ije pagilyanda. Talaga? Ayun na, mayat nga ron kasta Lena. Tapurin na to ti agbalin nga asawam no kas ano. Anyat gagaram, Freddy. Sinaanak ni Lena na. Awan ba't mading inararamid ko? No kaano nagbalbali ba? Sinaanak mo tan. Tulungan da ko maamangay ayaw kan ko na adinak sinaan. Ay awan mabalin me no di na kan kayat ti kabsat ko, Freddy. Nakamirisan na ni Lena, iso sinaan na kan. Ay ayatak ni Lena man ang. Ulbod! Kun kunam lang dayta, tadadolyar ang mawaawat mo. Ang amawanan pa nagtalukmikan ka. Uray dya kabsat ko, naupayan kan ka. Nagbalbali ba kun manang? At ang trabaho. Balay, trabaho lang ang tayan ko.
Kat danda ni malpasan di ipatpatakder mi abalay mi. Tanag tinulungan mi adwa tinagastos iti day jay. Alakit din, pumanaw kan Freddy. Pasensya kan angam, awan maitulong mikan ka. Lokasta, asawaan na kanti foreigner anobyo manakaw. Wan tatang. Apa man amal pasti kasarmi, alaan na kun iti pagilyanda. Ay na, nagsaya atag. Kita man lang agpasutigasat na niya. Asino ti mangipagaraw pa foreigner gayam ti makagasat mo. Ay, naimbag tadimngeg ka iti pamagbagami ken ka anak ka. Tanusaan siguradaw ang nakakaasi ka itan. Patpatgan kayo ngamin. Iso adimngeg kada kayo nanang. May mayatmet nga adayo ti foreigner anobium kamjay ex mo. Kaya't milaunay aparaken ka na jay. Kumusta, Manang Dalen? Si ka magayam tinagmaneho iti day tatrak. Apay anyat intulod nyo di takaruba? Jay order da materyales, Manang. Imadungaminan ti customer ko. Isa, dumanon kami pa dituin ngag-deliver. Ha? Nukasta? Adan negosyo? Sana pa naglasto. Manang. Ang damat basit swerte kiti negosyo. Kat truck ko pa ito iman manehok. Siya kung tag-deliver, tayo so pati tangdan ko. Lukluk ko naksamot, Freddy. Las-lastog mo samot ako kuam dayta. No di ka mamati, saan ka apilitan, Manang? Hanggang sanak ngaglas-lastog. Pudno ti imbagana, anak ko. Mayat ka naun ti biyag ni Freddy ita. Anda kumparek ama ka am-am mo kenkwana. Anya? Nukasta? Talaga nga rod ang nagbalbaliwan. Wen ka no. Ken agpay sugayam nga da impatakder na abalay. Jay balay da ko makan ni Lena. Ay, nukasta? Adama nga rod karbangan ni Lena iti day balay Wen adagastos na ijay. Hello, Lena. Kumusta ka matan nga dita sidong dasawam? Apay nga italang nga umawag ka? Manang, agawid ako dito Pilipinas. Ha? Apay nga'y? Kanayan nakakabilan ti asawa. Sa bali ti ugali na. Naimon nga uray awang mapag-imimunan na. Anya? Agawid akong manang. Panawag kong ti asawa. Lena, pagsaritaan nyo pa na imbag tisan nyo pagkinkin na awatan. Di kag darasudos, tani, narigat ti biyag diti Pilipinas. Basta agawid akong. Sakbay apatayan na ti asawa. Anya? Ay na anak ko. Apay nga yakastamot ng tilangam. Nagkutong kamitang. Kasla di kamat mangmangana na nakaw. Kasano adyak kumutong. Kat imot-mot jay asawa. Basit luti pakpakan na kanyak tatang. Kahit anya nga ron ti pangadeng mau. Sina ako ni Jackson. Mabuti nga kung nagsublikan ko na. Ala, sikati makaamaw. Sayang. Kung namin ano napintas ti biyag mau iti sidong na dya foreigner. Aywan, nagbalbaliw ba't gaya man ni Freday? Napintas pa iti biyag na itan. Kastaya tatang? Wain, anak ko. Kat amam jay pinatakder na abalayaw. Agpay sugayam day jay. Anya? Ha? Lena, nakabakasyon ka man gayam. Sumra ka. Agyaman na, Freddy. Saan ako nga agsubli jay abroad. Ta, pinanawa kong ti foreigner nga asawa. Ha?
Apay ngay? Mabuting akon. Agkabil mat. Manangimon kan naimot pa'y. Anya? Daytoy ka din, Jay. Pinatakder mo abalay ta. Kwa. Nakasagana ak amang isubli iti kwarta a share mo dito'y balay, Lena. Ni, sanak mo't ngagsingsingir. Kan, anya ti amom. Amang ano maornos tamot la ti amin kadata. Kat, pag yan ang tamot laang adwa daytoy. Sorry, Lena. Ngam adan sa bali akakabkab balay ko. Kat masikog pa yan. Anya? Ulitek, Lena. Isublik ti nagastos wano share mo iti daytoy a balay. Tadamat amin kanyak dagiti resibo.